Muraho neza, murakaza neza kuri One Frank Rush. Uyu muri kumva ni Frank. Nje tuje gukora comparison ku bihugu bibiri, Uganda ndetse n'u Rwanda, tumenya ngo ni ikihe gihugu kirenze cyane. Gusa ingingo yanyu miri bugutangaza nge yanungoye cyane. Kaduhere ku buso. U Rwanda muzi ko rufite kilometero 26,338, mu gihe Uganda ifite kilometero 241,38. uri kumva Uganda irenze u Rwanda kure na kure. Ubuso bw'abaturage, u Rwanda rufite miliyoni 14, mu gihe Uganda ifite miliyoni 48. urumva n'abaturage benshi cyane, mu gihugu kimwe n'abaturage benshi. Umurwa mukuru nkuko muri kubona Kigali ndetse na Kampala ndanayikunda cyane. Noneho duhita tugera ku ndimi zikoreshwa mu icyo gihugu. Nitugera ku ndimi zikoreshwa mu bihugu byombi, turaza gusanga mu Rwanda bafite ururimi Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa, mu gihe muri Uganda hakora Icyongereza n'Igiswahili. Duhita tuza ku mafaranga, turaza gusanga u Rwanda rufite Rwanda ni France, mu gihe turaza gusanga Uganda ifite UGX. ubwo ni ubwoko bw'amafaranga yo muri Uganda. Duhita dukomeza ku ubukungu ahantu u Rwanda ruterera imbere ni muri serivisi zisanzwe, nyine hakazamo IT, nyine ikoranabuhanga, hakazamo n'ubukerarugendo, mu gihe muri Uganda ubukungu bwabo bukomoka ku buhinzi, ubucuruzi n'umutungo kamere, ari byo bita minerals. Turaza guhita tuzamuka tugere muri GDP, iki nyine igereranyo ry'ibihugu byombi. Turaza gusanga u Rwanda rufite biliyoni 14, mu gihe Uganda iraza kuba ihagaze akayabo ka biliyoni 50 z'amadolari. Duhite tuzamuka iterambere nyine risanzwe, nyine mu gihugu rusange. Turaza gusanga u Rwanda ruri hejuru cyane muri Afurika, mu gihe muri Uganda ho iterambere riracyazamuka gahoro. Turahita tuzamuka mu mutekano, turaza nkuko mubizi muri Afurika yose u Rwanda ruratekanye cyane, nicyo gihugu gifite umutekano. Mu gihe nyine ugeze Uganda uragereranyije, nago nyine nago ari mwinshi, ikindi nta nubwo ari na mukeya, nyine uri hagati. Ikindi kintu cya danje nyine uhita usanga hano Uganda irusha u Rwanda kure na kure, kuri rwa rwego mbona ko u Rwanda rutazigera rubafata, ni ruswa mu Rwanda ni nto cyane, mu gihe mu Burundi iracyari ikibazo, nako muri Uganda iracyari ikibazo cyane, ku buryo iracyakora cyane. Duhita tugera ku isuku. Mu Rwanda nkuko mubizi muri Afurika yose isuku y'u Rwanda iri hejuru cyane, mu gihe nitugera Uganda turasanga iri hasi cyane ugereranyije n'u Rwanda. Nitugera ku burezi turaza gusanga uburezi bw'u Rwanda bwihuta cyane gutera imbere, mu gihe uburezi bwa Uganda muri buze kunyihanganira kugarukamo ijambo Burundi kuntu sinzi, ubanza ari video nasoje gukora, buri ku rwego rwiza, ariko nanone hari imbogamizi nyinshi zikiburimo muri Uganda. Uburezi buri ku rwego rwiza, ariko hari n'imbogamizi nyinshi kuntu nyine zimeze kubora. Turahita tuza dusimbukire muri healthcare cyase ubuzima. Turaza gusanga serivisi ziri gutera imbere cyane, nyine z'ubuzima kwa muganga. Turaza gusanga serivisi zo mu Rwanda ziri gutera imbere, mu gihe izo muri Uganda zifite ibibazo mu bice bimwe na bimwe. Duhite tuzamuka tugere ahantu muri internet y'u Rwanda irihuta kandi iri hose, mu gihe muri Uganda iracyaguka buhoro. Duhite tuzamuka muri transport. Mu Rwanda bafite imihanda myiza, mu gihe muri Uganda bafite imihanda myinshi ariko ikiri mu iterambere itarazamuka. Duhite dusimbukira mu ubukerarugendo. Turaza gusanga u Rwanda rufite Gorilla Visit Rwanda, mu gihe turaza gusanga Uganda ifitemo nka Queen Elizabeth. Ingufu cyase icyo tuzi nka electricity nicyo kintu turahita dukurikizaho. Electricity ziriyongera cyane mu Rwanda zirazamuka cyane kuri rwa rwego, nta hantu nyine wapfa kubona badafite umuriro, mu gihe muri Uganda ziracyafite ibibazo mu byaro, ku buryo usanga hari inzu bagikoresha generator. Urabona nk'ayo mafoto, kuko nanga gukora video nyine mbereka ibintu bimwe na bimwe, nabereka ukuntu mu bihugu indani byaho bimeze.
murebe ano yo nagiye mbashyiraho amafoto gusa. Niba izi video zigufasha kora subscribe, ufungura inzogera, usharing undi muntu nyine wumva ko yaba yishaka, umubwire n'indi video cyangwa se indi comparison nazagukorera, habe yo mu karere k'u Rwanda, habe yo mu turere two mu bindi bihugu. Nyine nje niyemeje gukora video z'ibihugu hafi 52, naryo sizo zigize umubumbe w'isi, gutyo nje niyemeje gukora video zigize umubumbe w'isi nzi comparisoninga n'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero be ready, tuzajya tugenda turebera ibintu ruhande paka tugeze ku bintu dushaka, cyangwa se paka umenye ngo u Rwanda ubundi ni urwa kangahe ku isi, tugeze mu bukungu, tugeze mu iterambere. Ubwo rero ciao, ndabakunda. Uyu mwumvaga ni Frank Rush, ni Frank kuri channel bita Frank Rush. Ubwo mukore subscribe, mfungure inzogera. Ciao, duhurire mu zindi video, bye.